Buhareva, od društva Dolova Carević Đuprije Soluna, do Ilijaša i ostalije većine južeg Dunjaluka. Slovo za vas, dragi posjetitelji Ilijaških dana. Od dvojice Allahovi robova, za sve prisutni goste. Svi su došli poigrati žele i konice da se provesele. Svi su došli poigrati žele i komenića da se provesele. Samo smo koje svakog ljeta, evo opet iže i piketa, opet s nama stari su jarani, sve dok traju Ilijaški dani. I dalje nastavljamo za Bajru i njegovo društvo i sve drage goste, za Močevljane i ostali prisutni narode.